Banjar adat Seribu Pati, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, ngemargiang upacara melaspas miwah mendem pedagingan. Upacara puniki pinaka dudonan karya agung memungkah ngentek linggih miwah pendudusan agung saning kemargiang kerama Banjar adat irika. Reng rahina budok liwon Sinta Dibi kerama Banjar adat Seribu Pati Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Tabanan ngemargiang upacara melaspas miwah mendem pedagingan ring pura dalam purwa. Dudonan karya agung sani kemargiang ngawit saking memungkah ngentek linggih pendudusan agung mupuk pedagingan taur balik sumpah mepeselang mepedanan menawaratna mepenyegjeg mepengenteg miwah mepula kerti. Pemargin upacara kekawitin antuk Nunas Tirta Pura Trikayangan saha melaspas pula kerti ring pura desa. Pemargin upacara kamiletin satak roras krama pengelik miwah 6 dasa krama Banjar Pemucuk. Manut menggala prawarta kekarya I Gusti Madeswarjaya, pemargin karya agung sekadi mangkin mejantan sampun kadulurin antuk peparuman krama Banjar adat Seribu Pati. Siosan punika karya agung memungkah wiadin ngentek linggih talar sampun suwe nenten kemargiang kaping untat kemargiang dawagwarsa siu 950 kali. Melarapan antuk karya agung puniki anggan nyani ngaptiang mangde samian krama Banjar adat Seribu Pati sida manggih kerahayuan. Sampun puput diki ring pelinggih niki ida dane krama diki najantan duanan sane sampun dumun ring tahun 1952 nika makarya ngentek linggih. Nah mungkin duanan sampun suwe sampun 65 tahun kayaknya nika makin duanan ring pelinggih ida sareng sami diki sampun nah puput duanan ida dane sami krama sampun jumpu nyangro sakadi anu karya ngentek linggih. Upacara melaspas miwah mendem pedagingan kapuput ide pedana dikse singarse saking Gria Gede Mayun manua bebabakan sane taler munggah pinaka yajamana karya. Manut ide pedana dikse singarse karya agung puniki dahat mabuat kalaksanayang napi malih sesampune wenten pelinggih sane kabecikang wiadin pura dalam purwa sane taler kapidabdabin. Laksanayang karya agang memungkah wo gedubun ampun ketok wawut malih becek kena mungkin kewatane ngentak linggih kentan pangajak ida bataro melinggih di kayangan ida kentan pungentan dateng kebat daun nyenok ngingkop kebat daun ke pangiklas ida dan karya agung memungkah ngentek linggih pendudusan agung mupuk pedagingan taur balik sumpah mepeselang mepedanan menauratna mepenyegjeg mepengenteg miwah mepula kerti ring pura dalam purwa. Kadulurin antuk upacara mepakeling ring tanggal siki Januari warsa kali tali plekutus. Sesampune kemargiang upacara melaspas wiadin mendem pedagingan ring tanggal selikur Maret warsa kali tali plekutus. Kemargiang upacara melasti saha mendak siwi ring segara batu bolong. Upacara mepepada kemargiang ring tanggal selai Maret warsa kali tali plekutus. Dudonan pemargin upacara siosan minakadi molahan ulam aci miwah upacara tawur. Puncak karya jagi kelaksanayang ring rahina tumpak landep tanggal 3 siki Maret warsa kali tali plekutus. Pera Widya miwah artaya